بینندگان ارجمند سلام. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی شما را توسط برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی وابسته به شرح جنایت‌های آدمکشی، انتقال غیرقانونی وسایل نشت‌دار، قلابی، دزدی و دیگر کردارهای ضد قانونی شناس می‌نماید. با شما من نصرت الله محمدزاده. اکثر موارد مناقشه لفظی جوانان در زمینه خصومت اندک به لط و کوب تبدیل یافته گاه از بی‌احتیاطی به سلامتی یکدیگر ضررهای وزنی جسمانی می‌رسانند. در یک از مرکزهای دلخوشی ناحیه دوستی ولایت ختلان میان پیشخدمت و مزاج مناقشه رخ داده در نتیجه یکی از ضرب کارد جراحتی وزنین برداشته است. شرح جنایت در گزارش همکارمان پالکونیک میلیسیا افاق قادریان از ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان. تأسف آور است که با وجود اندیشیدن تدبیرهای ضروری مسئله‌های دست دادن به جنایتکاری امروزها در جامعه تشویش آور باقی مانده، رعایت نگردیدن طلبات قانون‌های عمل کننده از جانب بعضی از شهروندان به نظر می‌رسد. و شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه دوستی خبری تلفنی وارد گردید که یک نفر مرد با جراحت‌های از کار برداشته در بیمارخانه مرکزی بستری گردیده است. با دایر نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی و ضمن سنجشی حادثه معین کرده شد که یعقوبوف مهراج‌الدین بابا مرادویچ سال تولدش 1996 ساکن ناحیه یاوان که در مرکز دلخوشی شام بهار واقع در دهه قبادیان ناحیه دوستی به حیث پیش خدمت کار و فعالیت میکرد، سنه 22 دکبر با یک نفر مزاج مرکز دلخوشی شهروند رستم فامینجان حلیمویچ سال تولدش 1998 ساکن ناحیه دوستی بینشان مناقشه سر میزنند. این دو نفر همدیگر را دشنام و سخنهای قبیح نموده دست به گریبان میشوند و یکدیگر را مورد لط و کوب قرار میدهند. یعقوبوف مهراج‌الدین با این همه قناعت نکرده از آشخانه مرکزی مذکور یک عدد کاری آشخانگی را گرفته یک چند مراتبه به قسمت‌های گوناگون بدن رستم ضربه میزند که نام برده به سلامتیش جراحت‌های جسمانی گرفته در بیمارخانه بستری میگردد. آدم شب و شب شدیم. شب و شب وقتی ما رو خلاص کردن من گرفتم و باید بیرون می‌رفتم. طرف بیرون رفتم خان دویدم طرف خونی دویدم رفتم. خونی بود خونی شب و شب شدیم خونی کار گرفتیم زدمش. نسبت گمانبر شده در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه دوستی پرونده جنایتی طبق طلبات ماده 110 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه دایر نمودن عملیات مخصوص به کارمندان ریاست مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی واسطه‌های نشأه‌دار وزارت کارهای داخلی میسر گردید که هدف نشأه جلاب را برباد داده از او زیاده از 5 کیلوگرم واسطه نشأه‌دار را مصادره نمایند. عاید بازداشت گمانبر و مصادره این بار مرگاور مایور میلیسیا احسان عبدالله‌زاده گزارش تهیه کرده است. پیشگیری از پهن و فروش و انتقال غیرقانونی وسایل نشأه‌دار سمت مهمی فعالیت مقامات میلیسیا را تشکیل می‌دهد که به خاطر حفظ سلامتی جامعه نگرانیده شده است. ریاست مبارزه ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر وزارت کارهای داخلی فعالیت خود را محض در همین سمت مقصدناک به راه مانده است تا اینکه گردش غیرقانونی این مواد زهرآگین را پیشگیری نموده سالمی نسل نورس را تأمین نماید. در نتیجه دایر نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست مذکور یک نفر نشأه جلاب نظروف جورابک حیدرویچ سال تولدش 1974 ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان بازداشت کرده شد. گمانبر شده قبلا نیز برای معاملات غیرقانونی وسایل نشأه‌دار با مهلت 14 سال از آزادی محروم گردیده باشد هم ولی به خود خلاصه ضروری نبرآورده باز تکرارا به این کردار جنایتی دست زده است. هنگامی کافتکوف از منزل استقامتی نام برده 5 کیلوگرم وسایل نشأه‌داری نوی حشیش و 30 گرم مواد سخت اثری نوی کریستال متامفتامین دریافت و مصادره کرده شد. از روی نشاندادی بازداشت گردیده او وسایل نشأه‌دار را از هممسلکان خارجیش شهروندان افغانستان خریداری نموده در حدود کشور به فروش می‌برآورده است. نظروف جورابک 1 کیلوگرم وسایل نشأه‌داری نوی حشیش را از هممسلکانش به مقدار 6-7,000 سومانی خریداری نموده به مبلغ 10-12,000 سومانی به فروش می‌برآورده است. 2 گرم کریستال را باشد نام برده 600 سومانی ارزش داده به فروش برآورده است. نظروف جورابک خرید و فروش وسایل نشأه‌دار را منبع به دست آوردن مبلغ قرار داده می‌خواست با همین راه یعنی برای وضع سالمی جامعه زندگی خویش را بهتر و خوبتر نماید. یک شناس برنامه روزیگر افغان شناس بدیم. بعدی همین شناسایی همین سالهای بعد از ترما
اومدنم همه آدم خیلی علاقه کردم تلفنی گپ زدم گفتم که برادر من دارم خیلی چیز در کاره من بودیم مخدر همین کشیش بعد از که معلی کورته بود میکنم بعدا بعد یه 10 روز 15 روز پس زنگ زد گفت که برادر همون چیز افتادیتم بعد مولد $4,500 با گذارونده بودم بعد 5 روز 6 روز پس 10 روز پس من زنگ زد که همون چیزا در قشاق ویشکپه هم تگ از ده موندگی برای بگیم رفتم همون قشاق ویشکپه گرفتم و خونه آمدم هر کیلوش 10,000 که کریستالش 10 گرمش 600 سوم میفروختم. از روی این حالت یعنی معاملات غیرقانونی وسطی نشادر پرونده جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیش پیشکی قرار دارد. 2 نفر جوان که یکی استقامت کننده ناحیه کوشانیان و دیگری ساکن ناحیه سنگوار می باشند خود را در ابرز غارتگر نشان داده رانندگان کرایه‌کش را در ناحیه کوشانیان لطوکوب و با کار تهدید کرده مبلغ‌های آنها را از آن خود می‌کردند. نابکاری را گمانبر شدگان هرچند پرده پوشانه انجام داده باشند هم اما میلیسیا کردار به جامعه خفناکی این 2 گمانبر خطرناک را آشکار نمود. متاسفانه در جامعه امروزه جوانانی هستند که با عمل و کردار ناشایسته و دست زدن به جنایت به نام همسالان خود داغ آورده محیط آرام عائلوی و جامعه را خلالدار می‌سازند. کارمندان میلیسیای ناحیه کوشانیان در اساس عریضه شهروندان قربانوف سمندر و سفرف اسمت رانندگان автомاشین‌های مسافرکشانی عایدی از جانب شخصان نامعلومی با کارت مسلح مورد حمله قرار گرفتند و از دست دادن مبلغ‌های پولیشان ضمن دایر نمودن چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی در یک مدت کوتاه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری 2 نفر از شهروندان را دستگیر نمودند. این نفران سعید منوچهر ابراهیمویچ سال تولدش 2001 ساکن جماعت دهات باختریان ناحیه کوشانیان که قبلا با ماده های 244 و 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده سنه 17 می سال 2025 پس از ادای جزا با آزادی برآمده و از این به خود خلاصه لازمی نبرآورده باز دست به صادر نمودن جنایت غارتگری در حالت ریتسیدیو خوفناک زده است و لطف‌الله زاده ثناگل محمد سال تولدش 2007 ساکن جماعت دهاتی وخیای ناحیه سنگوار می باشند. طبق تفتیشات پیشکی نامبردگان در حدود شهر باختر با مصلحت پیشکی عمل نموده شب 22 دکبر سال 2025 همچون مسافر در автомاشین سفرف اسمت که در جمعیت دارای مسئولیتش محدود چکن تاکسی مشغول مسافربری بودند سوار شده در حدود شهرک باختریان ناحیه کوشانیان با استفاده از کارد خواجگیداری قبلا با خود داشتهشان در قسمت راست گردنش یک بار ضربه زده به سلامتیش جراحت‌های جسمانی رسانیده از داخل автомاشین مبلغ 400 سامانی را طریق آشکارا تصرف می‌نمایند و از جای حادثه غیب می‌زنند. باز تکرارا این 2 نفر جنایت پیشه شب 23 دکبر سال 2025 این عمل‌های ناجوان مردانه خود را ادامه داده در автомاشین قربانوف سمندر که در جمعیت دارای مسئولیتش محدود چکن تاکسی مشغول مسافربری بود سوار شده در حدود شهرک باختریان ناحیه کوشانیان کارد خواجگیداری قبلا با خود داشته اشان را در قسمت راست گردن قربانوف گذاشته مبلغ 800 سامانی را با طریق آشکارا تصرف نموده از جای حادثه غیب میزنند. خیلی گشت تاکسی بود چکان تاکسی بود ساعت 23:30 دقیقه در نوحیه کوشانیان ساحوز فیضلی یکم کوچک دام مکش زدم ما همونجا گریختم رفتم در مکه تاکسیست کارچه زد کیسه آن را کاف مقدار پولی آن را گرفته از جای حادثه گریخته رفتیم و روز دیگرش ما را کارمندان میلیسیا بازداشت کردند. عین زمان گمان بر شوندگان در حبس پیشکی قرار داشته نسبتشان تفتیشات ادامه دارد. با پیشنهاد این مواد از شهروندان خواهش کرده می شود که کسانی که از کردارهای غیر قانونی این 2 نفر ضرر دیدند می توانند به شعبه های وزارت کارهای داخلی محلی زیستشان مراجعت نمایند. امروزها برخی نفران مردم فریب به نظر می رسند که از زودباوری شهروندان استفاده برده برای سحر و جادو یعنی فالبینی درآمد مفت به دست آورده با همین وسیله زندگی خود را پیش می برند. کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه باز 1 نفر روزگار دیده را با جرم مشغول شدن به فالبینی بازداشت نمودند. شرحی همکارانمان در این خصوص.
лут кардам дар ҳукумат боз мебарӣ ризқит мекунӣ. ҳарчанд худи фолбинон ба иҷро ва амалӣ шудани гуфтаҳояшон бовар надоранд, аммо ҳанӯз баъзе аз шаҳрвандон ба фолбинон эътимод намуда аз онҳо дармони дард меҷӯянд. санҷишҳо собитгари онанд ки мақсади ягонаи фолбинон танҳо ба даст овардани манфиати молиявӣ ва тасарруфи маблағҳои шаҳрвандон мебошад. аз ҷумла дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии санҷишӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе зимни машғул шудан ба фолбинӣ шаҳрванд ёрова қурбонгул сокини 54-солаи шаҳри душанбе дастгир карда шуд. зимни санҷиш муайян гардид ки номбурда дар манзили истиқоматиаш шаҳрвандонро қабул намуда бо роҳи маҳзгарӣ ва бо истифода аз об, ҳазориспанд, қанди сафед, чойи хушк ва дигар ашёҳо ба фолбинӣ ва сеҳру ҷоду машғул шуда аз ин ҳисоб манфиати молиявӣ ба даст меовард. ман аз очам дасти пир гирифтагиам барои ба нияти шифо гуфта ба корча мефурорумшон. ман инора мехонам мегум бихӯре нағз мешин. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати ёрова қурбонгул бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда аз ҷониби суд нисбаташ ҷаримаи маъмурӣ ба андозаи 80 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 6000 сомонӣ таъин карда шуд. бори дигар аз шаҳрвандон даъват карда мешавад ки пеш аз ҳама аз рафтан ба назди фолбинон худдорӣ намуда ҳамзамон бо мақсади пурра аз байн бурдани ин омили номатлуб ба мақомоти милитсия мусоидат намоянд. зеро тибқи талаботи моддаи 482 илова 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба шахсоне ки ба назди фолбинон мераванд ва аз хизматрасонии онҳо истифода мебаранд онҳо низ ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда мешаванд. дар ҳолати хуби техникӣ қарор доштани воситаҳои нақлиёт ба пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва таъмини ҳаракати бо низоми автомашинаҳо мусоидат мекунад. маҳз бо ҳамин сабаб дар қаламрави вилояти хатлон чорабинии мақсаднок бо номи шартии муоинаи техникӣ доир карда шуд. дар натиҷаи доир намудани чорабиниҳои кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти хатлон ҳолатҳои зиёди ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти роҳу нақлиёт аз ҷониби баъзе ронандагони воситаҳои нақлиёт ошкор гардид. кормандони шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри бохтар бо назардошти иҷрои нақшаву барномаҳои корияшон дар доираи баргузории амалиёт таҳти унвони муоинаи техникӣ давоми 10 шабонарӯз 777 ҳолати қоидавайронкунии ронандагонро ошкор сохта протоколҳои маъмурӣ тартиб доданд. бо мақсади иҷрои талаботи амалиёти муоинаи техникӣ дар амал тадбирҳои лозима андешида шуда 48 нафар ронанда бо сабаби бад будани ҳолати техникии воситаи нақлиёташон ба қайд гирифта шуданд. инчунин бо сабаби баланд бардоштани суръати ҳаракат 116 нафар, бе доштани иҷозатномаи истифодаи сиёҳшиша 7 нафар, бо ҷурми риоя накардан ба ишораи чароғаки роҳнамо 32 нафар ва бо дигар қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ба қайд гирифта шуда дар асоси талаботи қонунҳои дахлдор нисбаташон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд. ҳамин тариқ бо ҷурми истифодаи ғайриқонунии сиёҳшиша итоат накардан ба чароғакҳои роҳнамо зимни ҳаракат гуфтугӯ кардани ронандагон тавассути телефонҳои мобилӣ бо суръати баланд ҳаракат кардану сабқати бемавриду хатарнокро анҷом додан берақами давлатӣ ё бо истифодаи рақамҳои қалбакӣ идора кардани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ таваккалану хатарнок идора кардани воситаи нақлиёт истифодаи сигналу равшандиҳандаҳои ғайристандартӣ ва дигар қоидавайронкунии ронандагон ба қайд гирифта шуда амалиёти мазкур дар сатҳи лозима анҷом ёфт. аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилии шаҳри бохтар ба масъалаи дар қатораи дуюми роҳ гузоштани воситаҳои нақлиёт ки боиси танбашавии ҳаракати воситаҳои нақлиёт мегардад инчунин баъзе аз фурӯшандаҳо нақлиёташонро дар гирду атрофи бозор дар ҷойҳои мамнӯъ гузошта ҳолати ҳаракати иштирокдорони роҳро мураккаб мегардонанд тибқи талабот чораҳои лозима андешида шуд. боиси афсӯс аст ки маҳз дар ҳудуди роҳҳои маркази вилоят бархе аз ронандагон ба оддитарин қоидаҳои бехатарӣ эътибор надода дар паёмади ин гуна бепарвоияшон баъдан ба қоидавайронкуниҳои дағал роҳ медиҳанд.
медиҳанд. мутаассифона солҳои охир бархе аз ронандагон бо ҷурми дар ҳолати мастии воситаи нақлиёташонро таваккалану хатарнок ба ҳаракат даровардан боиси рух додани садамаҳои роҳу нақлиёт мегарданд. кормандони шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри бохтар дар ин самт низ корбарӣ намуда давоми 10 шабонарӯз 10 нафар ронандаро дар ҳолати мастӣ боздошт намуданд ки аз ҷумла сокинони шаҳри бохтар Шаробиддинҷонов Олимҷон ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз қайди рақами давлатиаш 2147 ВК03, Давлатов Муҳаммад Рофе ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Тойота Королла қайди рақами давлатиаш 3601 ТТ03, сокини ноҳияи Вахш Маҷиду Файзалӣ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Хундай Аванти қайди рақами давлатиаш 8901 ОТ01 буда номбурдагон аз рӯи талаботи моддаи 332 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида шуда ба муҳлати 15 шабонарӯз ҳабзи маъмурӣ шуда инчунин аз ҳуқуқи ронандагӣ ба муҳлати 5 сол маҳрум гардиданд. инчунин сокини ноҳияи Вахш Фазлиддинов Муҳаммад ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Lexus қайди рақами давлатиаш 9999 QV03 аз рӯи моддаи 316 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар истифодаи таҷҳизотҳои ғайристандартии садодиҳандаи гӯшхарош ва равшандиҳанда ба ҷавобгарӣ кашида шуда нисбаташ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуд. ضمن خدمتبری ناظران بازرسی دولتی автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд се далели дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиётро ошкор намуданд. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи ҳамкорони мо дар ин мавзӯъ. таҷрибаи ҳаётӣ борҳо исбот кардааст ки дар ҳолати мастиву сархушӣ аз таъсири нӯшокии спиртӣ ё воситаҳои нашадор идора кардани воситаи нақлиёт қадам сӯи ҳодисаҳои нохушӣ роҳу нақлиётӣ буда ба ҳаёту саломатии атрофиён низ хатар дорад. аз ин лиҳоз ошкору муайянсозии идораи нақлиёт дар ҳолати сархушӣ ҳамчун дағалтарин қоидавайронкунӣ самти афзалияноки фаъолияти кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ мебошад. новбаста аз вазнин шудани ҷазо барои чунин амали ғайриқонунӣ боз ёфт мешаванд ронандагони беинтизоме ки дар ҳолати сархушӣ пушти чамбараки нақлиёт менишинанд. кормандони шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон зимни хизматбарӣ дар минтақаи маъмурӣ ва назорат аз болои иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ дар моҳи декабр се чунин ҳолати дағалрафтории ронандагонро ошкор намуданд. ронандаи автомошини тамғаи Opel Vectra Ғаффоров Наимҷон Маҳкамович соли таваллудаш 1973 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Дадабой Холматов ва ронандаи воситаи нақлиёти Део Дамас Элмуродов Мусулмонқул Давронҷонович соли таваллудаш 1999 сокини ҷамоати деҳоти Исмоили Нуҳияи Бобоҷон Ғаффуров дидаву дониста дар ҳолати мастӣ нақлиёт идора карда дар ҳудуди шаҳри Гулистон ба дасти милитсия афтоданд. гап хӯдим ҳансифо хадем чӣ нӯшидагӣ будед? кадом намудед нӯшокӣ? Nima ishlang ichganida? Aroq. Bu holatga tushmaslik uchun o'sha mast bo'lib o'tirmasligini maslahat. ба ҳамин монанд ронандаи воситаи нақлиёти электромобил Саид Алиев Тоҷиддин Исломович соли таваллудаш 1994 иstiqomatkунандаи шаҳри Гулистонро масъулини бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Гулистон бо сабаби ҳаракатҳои шубҳаовар аз ташхиси наркологӣ гузаронинданд. хулосаи ташхис зери таъсири маводҳои мадҳушкунанда қарор доштани ронандаро тасдиқ кард. ман аз кори кардаи худ пушаймон ҳастам. аз ҳамин кори таксиам аз зиндагиман пеш мебурдам. دیگه تکرار نمیکنم. از طرف خانم دوستاییدم، از طرف کوی بشه ودنیک، در همین شهر گلستان در پیش گیس، قریبی گیس، بازداشتن امنا رحمت خیلی حادثه روی نخود. гуфтанд ба маврид аст ки идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ яке аз дағалтарин қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ мебошад. ҳабси маъмурӣ ва маҳрум шудан аз ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт ба муҳлати 5 сол нисбати ҳар се ронанда татбиқ гардид. در ماده 332 کدکس حقوق بیانکنی مامورای جمهوری تاجیکستان در حالت مدهوشی یا اینکه در حالت مستی اداره آمدن واسطه نقلیات جریمه به اندازه 300 نشان دهنده یعنی که 22550 سومانی یا اینکه 15 شبانه روز حبس ماموری و محروم از ساختن از حقوق اداره کنی واسطه نقلیات به مدت 5 سال تعیین کرده شده است. истифода аз воситаи нақлиёт дар баробари корбудкунӣ барои аксари ронандагон мояи рӯзгузаронӣ низ мебошад. дар сурате ки чунин аст талаботи қонунгузорӣ бояд риоя шавад.
بینندگان گرامی، این بود آن همه خبر حادثه‌های جنایتی که در هفته سپری گردیده رخ داده بودند منظور شما نمودیم. امیدواریم که خطای دیگران را دیده شما و نزدیکانتان با چنین کردارهای ضد قانونی هیچگاه دست نخواهید زد. در رابطه با شما ما می‌توانیم یک وطن آسایشته و دولت استوار را جهت ولایت قانون و پیشگیری کردارهای جنایتی برای خود مهیا سازیم. همکاری شما با میلیسیا این کفیل آسایشتگی جامعه و خوشروزی هر کدام ما و شما است. اگر خواهید معلومات بیشتر وابسته به فعالیت کارمندان مقامات کارهای داخلی پیدا نمایید، می توانید از سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی و هفته‌نامه قانون و جامعه استفاده نمایید. خیر تا دیدار دیگر، سربلند و خانه آباد میمانید.